Moifo ona o kgabane wa ditaba tsa Sesotho o tlisetsa tsa moraorao o le Studio 10 Auckland Park Johannesburg. Empa re di thakgole ka dihloho tsa tsona. In the city of Johannesburg, we have got our monitoring teams in all 7 regions of the city. Ho tshulule pula e ngata provinseng ya Gauteng pejana ka jeno le dibakeng tse ding ka naha mme e lebeletse ho tswela pele hona le hosane. Indeed, we do continue to engage with the US through diplomatic platforms, and we are awaiting responses to our various non-verbals in relation to this. Letona la naha la dikamano tsa matjhabeng le tshebedisano mmoho Ronald Lamola le re le tla tsitlallela ho buisana le ba ka tsamaisong naheng ya Amerika. On the issue of municipal finances, municipalities continue to grapple with severe financial constraints, leaving most unable to deliver on their core mandate. Mekga dipolitiki parlamenteng e batla letona la ditjhelete Ino Godongwana le etse boitlamo ba kgolo ya moruo. Dumelang baheso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho SABC2 puong ya matsoho ke tsamaya le Tlou Augustine Letlalo. Re theoha le tsona. Ba ditshebeletso tsa tshwanyetso provinseng ya Gauteng ba ipiletsa ho bakganni le ditaso ho dula ba fadimehile nakong ena eo tsholwang dipula tse matla ho phatlalla le province. Pula e matla e qadile ka jeno mme e lebeletse ho na hape le hosane. Ba ditshebeletso tsa Bolipi Afrika Borwa ba ntshitse tlhokomediso ya dipula tse matla tse bakang tshenyo meralong ya bohlokwa le ho sitisa ho phalla sephethephethe provinseng. Moedi wa ditshebeletso tsa tshwanyetso Gauteng Robert Molaudzi o bolela ha ba ntse ba beile maemo le ihlo. We already had our disaster management monitoring teams in all 7 regions of the city, monitoring most especially our low-lying areas, which will be our informal settlements. Maemo ana a mabe a lehodimo a bakile kotsi mesong ya kajeno. A fatal accident has occurred in the early hours of this morning along Republic Road in Columbine in Cresta. The incident involved a single vehicle, a white Toyota Corolla with 2 occupants. Preliminary information indicates that the driver lost control of the vehicle due to the wet road surface and crashed into a tree. The male driver sustained fatal injuries and was pronounced dead at the scene, and female passenger sustained serious injuries and has been transported to Helen Joseph Hospital. Kalimpopo e meng ya mebila e meholo e hohotswe ke metsi moo dibaka tse ngata di amehileng sebakeng sa Vembe le ditrekeng tsa Mopani. Pula dibakeng tsena e sale ena dibekeng tse mmalwa tse fetileng. Dikarolo tse ding tsa mmila wa R524 o tsejwang ka Phunda Maria pakeng tsa Makhado le Thoyando ha di tsamae. The road between Chakuma and Thoyando, they are badly damaged. And if you look at what they do, the guys who are doing the maintenance, they just come and put patches. 2 days because it's raining, the patches are gone. So it seems like they are doing the patches just so that they get more jobs rather than doing a permanent solution for us. Ho lebeletswe hore pula e tsholohe dibakeng tsena matsatsing a mmalwa a tlang. Ho sa le jwalo mmuo re fumana hore kantoro ya naha ya ditshebeletso tsa Bolipi e ntshitse tlhokomediso e mokgahlelong wa bohlano ya maemo a lehodimo ho latela dipula tse matla tse neleng ho tloha mafelong a sa tswa feta beke. Ho hlalosa mokgahlelo ona ka botebo re buisana le setsebi sa ditaba tsa boemo ba lehodimo yana ke ipuseletso Mofokeng. Tate Mofokeng ha ke o amohele ditabeng tsa rona phirimaneng ena. Mona swa ke lebohe ke be ke o dumedise ke dumedise le mmamedi. A go hlalosetsa o lonyane ka mokgahlelo ona. Mokgahlelo wa bohlano o filwe mona provinseng ya Gauteng fela se province kaofela ke province ke dikarolo tse borwa tsa province ya Gauteng. O tloha mona Johannesburg ya bo Soweto o thewela jwalo bo Katlehong jwalo o fihla dibakeng tsa bo Vereeniging le ka mana ka bo Carletonville ho kena ka haro province ya Bophirima ke mo re faneng ka mokgahlelo wa bohlano fela ha se mokgahlelo wa bohlano fela o faneng ka ona re ne re hopola go mokgahlelo wa bohlano o hlalosa hore tshenyeho ha e ba teng e tlahle e be ngatanyana fela le ketsalo eo o re etsale e batla e le hodimwana mme ha re sheba hape re boetsa hape re na le mokgahlelo wa bone o tla ka tsa dikarolo tse le bua tsa Gauteng re shebile Tshwane jwalo dikarolo tse borwa tsa Limpopo ka sta le Highveld and Mpumalanga re shebile mokgahlelo wa bone mona ebile hona province ya Mpumalanga re boetsa hape re khutletse mokgahlelong wa bobedi mo re sa lebellang hore pula e be ngata ka lokalo nnete ke hore ketsahalo ya pula e tlo ba ngata
empa ha re shebile bakeng sa tshenyeho teng e tla ba nyana haholo ke diketsalo tse re lebeletseng tsatsing la kajeno ho ya hona letsatsing hona ho fihla bosiu tsatsing la kajeno ka khitla fela maemo a tla fetoha hanyane ha re tsatsing la hosane re shebile hore maemo a mokgatlo la bohlano a filwe mane masepaleng wa Dr. Sekgomotsi Mompati ka hare ho provincial ba Bophirima mme e boetse hape ona mokgatlo o tswela pele ka hare ho province ya Freistata dikarolo tse bohareng ntle le mono ha re sheba dibaka tse botjhabela ke mokgatlo wa bobedi potso ke rona mokgatlo wa boraro ha o keng mekgatlong ena e ntse re fana ka yona mokgatlo wa boraro ha o hobane hangata ha re mokgatlo wa boraro ha so re balage ya hodimo 1 2 3 4 ho fihla ho 10 empa mokgatlo wa boraro o hlalosa hore ketsalo e jwalo e hle ya haella ka mantswe a mang ke the rare events jwale ha ka baka la hore hona dipula tse ntse di tswela pele hona jwale dipula tse ntse di tswela pele re ke ke ra re hona le rare event baneng dipula di sentse di tswela pele ka lebaka le o ke kwa thola mokgatlo wa boraro o le teng mo le ona mokgatlo wa go supa o ke kwa thola le mo mme ha jwale re fane ka mokgatlo wa bobedi mokgatlo wa bone le mokgatlo wa bohlano ka kakaretso ntate Mofokeng ga o thola o sheba mekgahlelo ena e o buang ka yona mokgahlelo wa bobedi wa bone le wa bohlano ho na le nako yo mohlomong le ho ya ka mo le shebile maemo ka teng e tlo fela ka yona bekeng ena ngwana so jwalo nnete ke hore maemo ana a dipula tse matla a tla nne a tswele pele tatsing la o sare jwalo ka se ke tshulo fela re ne re hopola hore naha e ntse na dipula tse ding tse di tlwaelehile boholo bana bona le pula fela ha re shebile dikarolo tsa ntse Bophirima tsa naha re shebile Namakwa kwana re shebile dibaka tsa ntse bo Springbok bo Port North dibaka tsa ntse bo Fjordstrift dibaka tsa ntse bo Vredendal ha ona dipula mono re lebeletse hore ho hlokehe pula ho hang ha dipula tsena di ntse di tswela pele boholo ba nako ho tla mo tsona le pula fela boholo ba pula e matla e ka bakang kotsi ke ene bohareng fela ha re shebile tsa tsela la boraro re lebeletse hape hore maemo ana a tla khutlela a tla mona bohareng ba naha ka lebaka la hore hona le system e dutseng mane naheng ya Botswana re bitsa ka hore ke continental tropical low system eno ke yona e fepelang maemo ana a dipula tse sa feleng tse ntse di na di khefutsa kho mme re lebeletse hore e dule e le teng ho fihlela tsatsing la bone fela e ntse e ritsetsa dibakeng tse botjhabela hanyane ka hanyane mme ka mokgwa o jwalo e tla etsa hore dipula tsena di batla di apoa ho tloa Bophirima ha re shebile tsatsing la boraro mme ho tla be ho ntse ona dipula fela di tla be ntse di batla di kekela dibakeng tse botjhabela mme tsatsing la bone re ka lebella go pula ene e fele ho hang hodima naha ena Afrika Borwa ho tla be ho setse tla be le pula e tlwaelehileng fela le ha ke tshotjena hana jwale re ne re hopola hore letsatsi ka letsatsi re etsa tekolo botjha mme tekolo botjha eo e tla re eletsa hore e ka ba re ka tswela pele kapa re ka khutlela morao ntate Mofokeng ke le buile haholo ka nako ya mohlomphehi ke a leboha mui eo ke setsebi sa maemo a lehodimo yena ke puseletso Mofokeng ha re fetele mabenkeleng ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC2 letona la naha la dikamano tsa matjhaba le tshebedisano mmoho Ronald Lamola le re America ha iso arabe le memo ya ho tla tafoleng ya dipuisano ka morao re mo president wa yona Donald Trump a khine dithuso tse balletsweng Afrika Borwa. Indeed, we do continue to engage with the US through diplomatic platforms, and we are awaiting responses to our various non-verbals in relation to this, and we will continue to engage. But we also think that it is important that we plan for all scenarios. If we succeed with the engagement, it is good. That is our first preference. But if we don't succeed in the engagements, we have to plan for all the scenarios. And we are glad that at the AU level, there is already huge support for South Africa and for all the countries that are affected by this. And there is beginning to be a thinking that this could also be an opportunity for self-sustainability, for looking into our own value addition in terms of our own strategic minerals, factories, and also into the AFCTA and so forth. So there is ongoing engagements in terms of what becomes the way forward for our country.
Ha re feta America re tla kontinenteng ya Afrika re fumana hore marabele a M23 a kopile mmuso wa DRC ho kena ditherisanong tsa ho rarolla bothata bona ha ena e tobaneng le bona. M23 e hapile ditoropo tse mmalwa DRC naha ena e itshetlehile ka SADC le lekgotla la matjhaba a kopaneng ho tlisa kgotso le botsitso. Masole a Afrika Borwa a 14 a poloko ya kgotso a bolailwe naheng ena. Kopanong ya tsona SADC le East African Community di kopile ditherisano tsa dipolotiki ho rarolla mathata a renang naheng ya DRC. Ha re khutlela ha re tla kwano Afrika Borwa re fumana hore letona la naha la motlakase Ngaka Kgosientso Ramokgopa le kopile le kopane le bommasepala ba fapaneng le baemedi ba mafapha mmuso wa province ya Free State ho sekaseka maano a bonamodi ho tla thusa bommasepala ba kolotang motlakase. Nakong ena eo bommasepala ba bane ba Free State ba tobane le mehato ya ho kgaolelwa phepelo ya motlakase ka lebaka la mokitlano wa bona o hodimo. Mafapha mmuso a ipopile ngatana nngwe ho qoba mohato ona. The unanimous decision from an engagement with all municipalities here is that they'll participate in this program. Go to a space, ring fence the electricity division. We have an appreciation of the kind of skills that are required. ESCOM brings those skills. We roll out the smart meters to each and every consumer. Letona Ramokgopa le re hang fela ka mora hore bommasepala ba saene tokomane ya boitlamo ba o lefa mokitlano wa bona wa motlakase ba tla kenya tshebetso maano a bonamodi. We will use this intervention to deploy our own resources once municipalities commit to this, to refurbish the infrastructure, the transformers, the distribution infrastructure, to ensure that we eliminate load reduction. Letona la Free State la makgotla a metse le ditaba tsa setso le tobokeditse bohlokwa ba hore bommasepala ba bokelle mekitlane ya ditshebeletso hore ba tle ba kgona ho lefa mekitlane ya bona. We are in a situation where municipalities have got to be paid. We've got to work out a plan that enables municipalities to be paid by government through the Department of Public Works. Letona Mokoena le re masepala wa Maluti ya Phofung o sebetsa hantle pokellong ya mekitlane ka morao ho kelo ha mabokose a matjha a motlakase. Ratela pele ke maAfrika Borwa a fetang dimilione tse 28 a sa sebetseng a phelang ka dithuso tsa letlolo la mmuso. Oumankomo o tlhokomela ditlogolo tsa gagwe tse tharo. Madi a bona a thuso ya loago a thusa gape go tlhokomela barwadi ba babedi le bana ba bona. Nna ha ke dire ke amogela di grant tsa bana ba bararo. Madi a ke a kreyang a bana ke 1.590 a ka ke 370. So madi ha kopane a manyane cause ke nna le ko renteng kwa ke patela rente bana ke ba tsenya dikolo ba ithuba tsena sekolo o wane sampele baby nyana ka ha ke mo rekela bo di pampers bo mashi ha ke sa khone go kiba kwa lekwa ke tla mo go mama ke tla go mosokodisa mama bana ba tshwere ke tlala ke tlo go kopa dijo le ene sometimes hana gone. Oumankomo a re le fa madi a thuso ya loago a thusa lelapa la gagwe o solofela gore puo e tlang ya tekanyetso kabo e tla rarabolola kgwetlho ya ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa dijo le ditirelo. Nna ke nagana gore ga ba ka ira tax dio tse dingwe ba ska ba di taxa gore re tla re khona re fitlhelele ga ditšhelete di ka okediwa ke bona go ka nna betere. Go ya ka dipalopalo tsa Stats SA madi a thuso ya loago ke motswedi wa bobedi o botlhokwa wa letseno go diphesente di le 50 tsa malapa. Sentle English, SABC News, Mahikeng. Ha re ya Limpopo teng re fumana hore kgohlano e ntse e tota pakeng tsa marena le bommasepala mabapi le kabo ya mobu dibakeng tse mmalwa provinseng ya Limpopo. Bobedi bona bo tse ka ditokelo tsa mobu dibakeng tse tshwanang. Badudi ba Jacqueline ka Leboakgomo ba ikhwetša ba le magareng ga pako ya mobu magareng ga masepala le mošate se se amile kabo ya ditirelo ka tikologong yen le ge motse o wena le mengwaga ya go feta 10 ga ona ditirelo tša motheo go swana le meetse motlakase le ditsela. Re palla go kara motlakase ene ka modilo tša rena di a utsiwa ka re na le magodu a mantši kudu plekeng jalo
be re naganne gore motlhome ga re tsentšhamane go tlo ba ka gone ile ra kopana le mokhansela o Ward 5 a tla re bontšha re motlakase wa rona o approvilwe o ka tla at any time. Ka go le lengwe badudi ba motse wa Gaditse gausi le mabenkele go parara a Leboakgomo ba re masepala o lekile go shwahlela lebala la bona. Moshate o rekišeditše badudi ga mmogo le boragwebo lebala le. Badudi ba re ba holofela gore kabo ya matlotlo ka tona ya matlotlo e tla tliša tlhabollo motseng wa gabo bona. Batho ba maleva fela gore ba registered ba solo dipampiri tša go soga ditene mo ke ba ga shogole fela mo makuru wa gona le batho ba bangwe fela gore ba sentse ba skemiwe. Tuma rena mathomo be re ka no ba le metsi ra ba la mohlagasa ke tlhoba boroko ka baka la re metsi ra reka. Masepala wa Lepelle Nkumpi o re mohlaleng wa go tlabela motse wa Jackland ka mohlagase pele ga mafelelo a ngwaga wo wa ditšhelete. Re kgonne go budgeta le go appointa di consultants for yengwe consultant re appointed for 1,000 households and the other one was appointed for 750 households. Badudi ba Jackland ka Leboakgomo ba ipiletša go tona kgolo ya Limpopo Dr. Phophi Ramathuba go tsenya letsogo go netefatša gore le bona ba hwetša ditirelo bjale ka badudi ba bangwe ba Afrika Borwa. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Jackland Leboakgomo. Re atela pele mekga e meng ya dipolotiki parlamenteng e batla gore letona la ditšhelete Enoch Godongwana le itlame ka kgolo ya moruo ha le teka puo ya lona ya ditekanyetso tsa ditšhelete ka Laboraro. Mekga e meng ya dipolotiki e hlalosa hore kgolo ya moruo e itshetleile ho ntlafatso ya dipalopalo tsa mesebetsi le matsete a meralo ya motheo. Africans are already struggling under the cost of living crisis, and to further burden our citizens would be completely unacceptable. On the issue of municipal finances, municipalities continue to grapple with severe financial constraints, leaving most unable to deliver on their core mandate. Progress on structural reforms in the electricity and logistics sectors has seen a return of investor confidence. Government of National Unity's budget that will be delivered this week must demonstrate that the Minister of Finance is implementing the priorities that were recognized. We have to fund economic growth that reaches at least 5% per year in order for us to have the employment, to have the job creation that we need. We emphasize the urgent need for Finance Minister Enoch Godongwana to transform the promises made by the President into actionable policies. Mekga ya dipolotiki e hlahisitse dingongoreho tse malebana le kgolo e monyebe ya moruo le ho ipiletsa hore ho be le maano a tsitsitseng a tsamaiso ya ditjhelete. Jwala re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwala horeng ya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding tse kgolo ntle fela le pula ya Botswana. Diabo le tsona di a sebetsa hantle. Mui o ka ikopanya le rona ho social media ka hare ya fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang _x ke @ditaba_dikgang lo pheisa dijabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang. Khaswena ya ditaba tsa Sesotho e fella mona o kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena le fumutang wa latela ka bolipi ke yona taba. Monna ke le bopa puima dimbo tsa blipu sempa jeno hlokomele hore boholo ba karole ka bo thabela hona teng o tla hlolbe le pula tse tse matla re shebile hona boholo ba Free State na ya Lesotho o tla jwala hore ka mafikeng se se tshela ka hore Gauteng o tla ndola re fela hona ka hore bolokwane re shebile hona ka Qabega o tla jwala hona ka Apindo le hlokomele fela e tlebele fela mafasane a tseleng a le duma hosane dipure tla hledina na re tse matla o fitla hona ka hore Thekong tule tse kgetileng ka hare Qabega se tse salba le hona ka hore Apindo se se ka mafikeng di hanele hona ka hore Gauteng ha ndola jalo tla fitla hona ka hore ho polokwane a re shebile ka thoko ho mabopedi go hlokomele hore e tlabele fela dipoletse sa e kae hantse re shebile hona ka Springbok o tlajalo hona ka Kapa Bophirima o hlokomela ra poletse boletseng ba biro bilipi ba tse hlokomelisa hore semba jeno o tla kile dipoletse matla tla hledi
di ile ka mahadima a kotsi ha se re shebile hona ka mafikeng re tshama molodi se tse ke sa le hona ka hare ho polokwane ha dikarolo tse ding tsana ha te itle fela mafetsana e tsheding re duma re shebile ka thoko mabopo a kapa bophirima ho hlokomela re tebe dipula tsena tse matla di hanelle hona ka hare se re shebile hona ka hare ka bega di la ka mahadima a kotsi re gatente mahloki di la ha sa motho se mba jeno hlakile bolo ba Gauteng le ona sentse ke salva le hona ka hare Freestata o hlokomela re fela gore tla hlopole ho futumala sentse re shebile ka mafikeng di grate di ritha fela go lo shumelle mtse tseletseng ka fela re shebile Beaufort West bolo ba kapa bophirima le hona ka hare ka Paloboya ho hlokomela re teng tla hlopole re shebile ka Satellite le hona ka re o tserema le teng tla hlopole tla re grate di phahama bo holo bana ha hlokomela gore tla hlofutumale empa se shebile ga Freenet le hona ka re Komane ho hlokomela re tla hlotshise la ritha di grate di ritha ho mashome a mararo a metse emedi ka fela sentse re shebile hona ka hare ho Apindone le teng hlokomela re tla hlotshise hona e sale re gate di ritha fela ho mashome a mararo a metse imena ka fela re shebile re ka Calvania le hona ka re Satellite le teng o tla hlotshise o tshise hona ha e sale ya sentse re shebile hona ka hare ho Pietermaritzburg le hona ka Beaufort West le teng tla hlotshise re shebile hona ka hare ho Gauteng jalo Peter sa Mamelodi le hona ka Polokwane hlokomela re tla hlopole re gate di ritha fela ho mashome a mabedi a metse o mong ka fela re shebile hona o tsara mo tla jalo ka Satellite le hona ka re Calvania o hlokomela le teng tla hlotshise re gate di ritha ho mashome a mararo a metse imedi ka fela re shentse re shebile hona ka Springbok ho nyala jalo tla fihlela ka Apindene le teng o tla hlotshise hona ha e sale re gate di ritha fela ho mashome a mararo a metse imene ka fela re shebile hona ka hare ka bophirima o tla Firendale le hona ka hare ka Springbok le teng o tla hlotshise hona ha e sale ba bui tsa pele ka lo a be etse khotso